Chai lan mala jukot ta loin midit ko shaban ga yawala shata ke jong na rawo kan ban bat chakul la ta loy ko changana wala ko be jawda be ling ke Sabbath school lesson ala kona nywa so wala ta kon ka lesson nine bara ke Thursday yala ngana la no wan ba kwaro ko bala ta loy ko che yob ko changa yob wata ta na ka bana la ta loy ke tigo ba ta chele ta kore shi anan ko de jan bot kono jan gang kono ka jan mo kon ki tiketa kono jan kide jiran mi chiro je kurun wang longo ho brach ba jawdu baling bu ko be la ta loy lesson dan ta kon ka lesson 9 cha title cha gori sin the gospel and the law cha wadwar cha wa gospel cha wa mot ko memory text bane jego yo ka Psalm 119 verse 93 or 94 Dear God, I will never forget your precept, for by them you have given me life. I am yours, save me, for I have sought your precept. So Jenny, I will never forget your precept. Precept taban kan low, I can ngot. Jenny chen ngot ko chen upper way. For by them you have given me life. Jenny ko kimuni ku shingo mo kitik. I am yours. Jenny ngandungdu. Jenny save me. Jenny kana. For I have sought your precept. Ko cha ngot ku cha kap. Taban lesson waje ke sin ke gospel ke law ngot mi kono dwar she baraidan ni ko tuk she ko wa dwar agenda kan ko kodo ko chawo ko de holy ko rel goiro chawo ko tere dwar matareide ramata dwar shada shubrai ko dwar yera kon mo kon destroy dwar ajan mo kon go jwado kajan yer kono kajan mo kon go sharti jego chawa dwar agenda kon go kodo reidan take kor nyen kon ke self ala nyen kon ko rodan la poñ ka nyen kon ko dwar kon dwar shawara iran ni jego ran shara no roda ka gang roda ka nok roda ka liag roda mi jere jego ku focus ka rodo then to dwar te reide shero lucifer ni me dwire ngu chitwogo cho kom nong no roda ka shiro kam nial jela ro bo komda balat wi kwam kwa kot indeed alo jen shiro kam nial alo bo wo gwa me nan jen ko kot goro bidi ni jen ko kot cha wo ndwar ku relation dan ko kot ku je ya so ndwar shagwa dwar jen na kono bo jen nong liya ku kono ngaje me adam kene yi me shi ku dwar ni ngu shi tedi mo me kene sham kan lo ya me ji tol ka kan wona ne imo yen wo sham bi anwa be angaje but su ko da laro na ma shu sham ko mu we sham dwar ko mu yu dwar biliu ko dwar jen nong liya but kan ni so dwar riek mi ju ko shabde
che kula yalaka and shabde ejen Jesus miliku kwidan wana ma Thursday cha title che bala do knowing and doing ejen ngech kana lat alo kon cha shat cha lat ka Matthew ala beatitude sermon of the mountain Jesus meraja ka jaga cha wane ne te ga gwogu shoguge sere me la wane ne ite ne ti la wane ne kuwer shine ne mlat kwidu shine me lat kwidu be ga jowo en kwaya te ne dum kot ke jai ajen cha ko la do wone ne knowing and doing cha wane ne knowing about him alo de do de ye ngach ke kwiran de la de jo nga gete ne chiro kon mala kon holwa ko sometime la ke sin la kan roi la kon linga kwi Jesus ba jo Jesus tene so la ling ke kwide hello you hear about him de je la ramor den bu kwiji de jo nga tene de ye linga lo lat ke jeje but a lat ke jeje mo hade ye nga 100% wala da go ano biera bran bi nga jele jin so jen question sometimes do it meido ki manuko te je la ramor den no dong kan ko problem ga jawo so dong da ram ke ma dong de la negative le ram ke ko dong la positive ram ke do melat ga ji ram do den melat ga ji do ku ram do den a shi jin ngai ran direct do take it different agent cha ko le chat and tam cha ko ne knowing about him che go ngaji knowing him ke knowing about him ram ngaji ke ram ngaji do go ku de different so kon gor kon ke jis gor kon bu kon ngajala kon bu kon ngajala kon directly bana communicate ke directly ko kur mu ban mu ko ngaj ko sha lat kon ko bana ka lat kan tin sha lat kon to ko dong chi ka thok then yo bu kon ba jai be la ngo kwe che lat ke wudu pelpel ke ne wudu dor ram pelpel mi ci dor mi che lat che mo ke tiet bombo ko mo jom bunu tulo ban che bu pot ram dor mi ci dor che la lida mi ci tul ban ko jom ban che mo so kon ci kon goro bu kon Jesus bu kon ling gor ko no bu kon ngach directly ke ngaj de bu kon ngaj through bible an bu kon kan bu kon lep ci kon bu goro bana ling na malat ke gisis ki elder ki ji lo ko yes bana ke ling but goro bible bi lep bi kwen bu ko bi ti ko be mo ko Holy Spirit ka bi Holy Spirit be interpret ke ji be loji amen ci kwen che wana ne ko bu kon te ndorar bu kon jeng che wana jan ke Jesus a jeni internal life che wana ne ka John 17:3 che wana and this is internal life that they may know you the only true God and Jesus Christ whom you have sent ngai Jesus a jeni internal life Jesus mi ti ngach tike ndorar mi goro bonial goro bi Jesus be ngach
goro be ngach ka belate be lat his will be lat Quran mi kuji shi man nogo kan man logo shi ya ngach so goro be ngach mu be ngach bi man goro ki man nogo be ngach and then wanon be chuchulak ko be chulat ajeni kola kono ling kon but goro bu kon ling ko loj to receptive ki loj to wonga te dong be goro be right ko birana ling ka brana lat ko Jesus ya la ro goro nga goro wayne ka min shi kon ka ling bu kon ka lat bu kon ko goro shi dino bu kon ling ka jing ka ci dino bu kon ka ngaj dino wo kon ka ling wo kon ka understand bana ka lat ka bana je goro bana shi anda bana goro cheta da blueprint wo mele du wala ja mo ke design a design wo ko be dual bu ko shet ke design lo do be goro the same thing mu goro kono bu kono ji ko ar Jesus bana take Jesus bana goro again blueprint dum dan and bana goro otherwise mi ci kono goro telekon internal life goro ne bu kon take miraculous ki take mitadwar take mbokoje and then take mo agent take bu kon mo ki take mital pak so quote jenene ta kon dabre dura Jesus ya non ko be dwar kon baka balak so wa mi yang nok sianga ngach sianga no ngon kodun ba accept aba dwar kon baka lak ko ka dwar shi kon do shi kut ko kaman bu dwar woj ajen Jesus ajen gospel ajen good news ruwaina ko te lat kon bana ka linka bana ka gor mi ci kon ko gor ko ci kon ke ling tele gwam kon chupten so ani mu kot ko pot kon ka ruwain tane right ko ci to gonen I don't remember mi ci pal badan tama ba pal ko gokte men dini jene wo ban ruwain ko bana ke ling ruwain ko da kente tiktena bana ke ling bana ke kwenda bible bana ko bana ngajala kon ka bana ka lat gwa chana pal kwara yo ko ni shukuru so la reta lo ko tin ka same ko ci pur ka ne kel ko tin ruwain ko ruwain ta ka yala ro mangi yana biya tik biya jaga wadin tieji ko dwang nei ko tiling nei ke ka wara ilo ni ko ke ka wara ilada wadin dwang nei ko ne pidre ido ka bani tingo do rar bane jak kinai baka ngoroda go ne tok go ne ji ala tok wadin dwang nei ko budu wadin bane ke jak tane ke liang de bijo lingte wadin mite mishiro lot woje kate miloro wadin yata ilo ni ken loka bo ko ba yare idopdo wadin loy do ko kene ipal ne ka te jiti dial ko shuru gat ke yongwara amen